ka Bapak Lurah Haji Camil Mulyadi di Nagasari Delta Mas. Kalih ibu biwah reng-rengan sepuh. Ngiring kapayun Bapak HLM Bapak Lurah Haji Maryani Kades Sukarahayu Bekasi. Dupi Bos Asri Liar Jaya PWG Bantar Jaya. Ayah Mahre Bos LPG di Purwasari. Jaga Kantun Kadunungan Bos Ahmad Eksekutif Muda TB Dede Jaya Kamiri di Jayakarta Karawang ngaralet gitu kulana. Oh cobi sanggakeun mahajah tati Braspris Eksekutif Muda kami Bos Asri ingat sok kaya ampun ayah Mahri Bos LPG ayah yo atuh wale tepuku rarasa. Bapak Lurah Haji Maryani Kades Sukarahayu ampun Bos Ahmad Eksekutif Muda TB Dede Jaya Mandiri kami ingat sama cocot sar-sar sok ayah
Kelurahan Kaji Andana Cimahi